Jening putra naji ide wajah mekejang yen bawasa ngaji kelantas manusia ditu di maya pada nyentuh jening konden kaya rasa pari tata sukin nemadan gegaman sang nata nemadan catur pariksa asta berata yang kecening subuh dadi yang mengarang bakal ngawrat ngisi bumi ni pembekas jening majanji ini bakal nginterang ngisi angin bumi nitah para jana ditudi maya pada pesu lantas daya upayan yun mengenep janji yang dekin para jana nepang sida bakat di siang dekin angin jening desobane disubani kelantas ia kepilih bahan para janoni sida lantas ngisi angin bumi dadin dere pati ke bawasang di jagat madu salah gas ieu mejanji satwa ngaji mandi liu ke yang ngelakang nemadan berana nah ditu lantas disubo ieu madeg nada pesu lantas bikas ieu teu solah nah kento nemadan dur sila dur soroh gede sila paritingkah negegedean nyapa kadiaku sing inget dekin madan ibaya ke wong jari nyale bandur silan yun mumu angkar kagelaran dot yu engal sakit nyentuh jening sing je inget teken pedewekan mejanji teken iparejana ngai lantas ieu kesugihan ne ade berana arte ne kaduenang panegareun je ketelahang ban ieu angone ma poyo-poyo mantu ke teken dewek ieu ne pedidi sang ador sela miwacara yen ade manusia ngawrat tur maning parejana nesting ngawrat ke masih ada di maya pada
Yen mau parilaksana nemadan Dursila apa pun mau parilaksana corah kita jening. Wadot ento kedana wadi wang situ idewa patuh ngamekang nemadan pemargi catur pariksa itu nyandang kelarang idewa nemadan samu benda dan danda tu ni patut jalan iyan kena ya danda pati patut ke danda pati iya teningnya langgan orang sang awara apa puin kelantas iya bani langgana tekin titah nemadan sang peragangan rat di dijaga ngawe jagat ulian bikas ia tepari laksanan sang angawrat nesing sida ngamel jagat ngawe piuh kang rat di jagat maya pada panyake ane jerit-jerit sing sida man nemadan bantuan sing sida neman berana nah dini supopo jalan ya ni nemadan Dursila ngangwang kita ngangwang kena iya ngawrat kita cening ento patut waspada yang ni dewa lantas ngisi angin jagat dini di Suralaya pengidih aji dekenang dewa ning ento nyanang patut waspada yang nemadan catur pariksa asta berata sat nitieng Prabu ento malupang sida nyari diangan idewone pemekas cenah Doraka basmi mangda sutrap di rewa Iyan ada sang nata nenyalanang madan Dursila patut do ke basmi mekejar bang sing ngawe rub nemadan jagat bang sing ngawe biah para nemadan para jana muang panjak ane ada dini di jagat do pengidih aji tekenang dewa